India Mini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nakaliang ka hito umsning circle mentak sni baar hapo ka jingalam jo kinongkit kam bah khmat jo ketika circle kilalait banbu da kador khas bar banlit kendu UOC in charge jo ka umnyam police station halor ka jingle jabo bar berpathar jo kinongwan jo kai ki plastics ki jabo jabat nadu jingking flyover umnyam bar badon ketika jingking dam ka badang shna menta kane ka jing berpathari ketika jabo kala banwan rai ke ka bapen sniu ka maryang baru ka imlang ka salang hapo ka dong ka than hi barok ka we. प्लास्टिक है तो उधर आदमी 100 रखो आप लोगों का कमाई होगा नहीं आप लोग लेकिन बस्ती से जो आदमी है ना जहाँ पार्टी वार्टी लेता है तो वो लोग ये लकड़ी करने का जगह नहीं बनाया अभी पहले भी लड़का है ना अभी के लिए था जेंट्स लोग तो जहाँ भी जा सकते हैं ना लेकिन लेडीज के लिए प्रॉब्लम होता है तो आप कहाँ में लखन जाएगा जंगल जंगल अब लोग कितना दिन फर्स्ट टाइम 100 करके लिया था बाद में बोला उधर को जबड़ा होता है वो सफा करने का भी पहले 100 लिया पहले सिस्मा लिया अभी अर्श पर 1 महीना तो हो गया मतलब हम लोग जबरा इधर ही फिर रहता है तो वो जो पार्किंग वाला जगह में रखता है वो लोग उठा के लेके जाता है जो जलाने वाला है जला देता है जो उठा के लेके जाने वाला वो उठा के लेके ऐसा है वो लोग झाड़ू मार के उधर नाला में प्रॉब्लम से नाला में लेडीज लोग के लिए बहुत मुश्किल है नाला में इथु क्या जबरा करता नाला में जलाता है बस इथु जला जो पानी का बोतल होता है ना वो लोग उठा के लेके जाता है बिक्री करता है ना क्या इथु खाली ये नाला में फेंक देगा वो जला देता है आग लगा देता है जो दूसरा कचरा होता है ना जैसे कोई कागज उगज होता है जो खाली बोतल जो है ना खाली बोतल जो वो लोग लेके जाता है कितना देर के लिए रहता है इधर में अब अभी 1 महीना हो गया 1 महीना हो गया 1 महीना तक ये इधर में ini nakaliang kahito umsting circle tagsni akoy tarik panay pasan arda rasaw ilawan ban ai kata ka jingtho ai kitin tande hang police station kemudian umyam ngila ikundu ya officer in charge pada mi ka umyam ngila yo ka permission pengnya khmat ka kam ya bai dai berkata ni one inspection jika neki jing khut jing man jing khut jing suba bai dai bat nadu nang ne nalak umroi shadu station jiking dam ba pelaj tengi lalap ba hakini kismi mamta nadu ba kadon kene ka ba snai ki jingking ki don kini torres kini night super ki bayang hang tei ki bawan naka jela ba pher ki wan na par ki yang hang tei bat nang tei bat ki sami ki arsni laisni ki yang ki arsni laisni tei ya bai dai berkata ngiwan jurup ya kene ka jing khut jing man ba ki baki yang hang tei ha teh surok ya kene ka jaka ya kene ka service road hangne kiyeng gini gini super ilap sibun kijing jaklia kijing jabo kijing jaing teh jaka kiyeng kamtame kalong ba wat tang ka toilet makin lek du kamdon ila yo cingtip nakatukan ne ki driver ki banyak ki night super layo ya keren berki nakilyang cuy ki ong ba isyam jing ya ki ro ba kamdon ka toilet ka babyang
hab mare syaklau hab bet syaklau ma de bikin tu nak kalian ke itu bikin tu ki padai khmi bakin pet parman dia kata ka jaka wadon hantai kamtam maka dai ka national highway ka surok ba ka balik cha sor silong bat angtu ka don atat ka jaka ka baki priu iwan kai ki jogok kai ki tores ki bawan ka jela ba pher de bat ngilala puru hantai ibun ki jabok ki jaban ki plastik hanala isu sar itu ki plastik ki jabok jaban ki thang hanala ki kanala kala dap ka jabok jaban kanala jenis ki la sna kerpang bentuk ka bentuk ka nyot tak la si sakut hantai ba dei nak kata tau kalian ni ka bitohi ki idon kata kacing kecil ba kacing kia mensim ba pengiat nanti belum sedang bantu ki jabok jaban hantai mak betul mak ba dei nak kata tau waktu kita mesti berjuang hantai ba itu kerpang jadi balik duit hantai begini kalau kam sampai day bat day ka jaka tam ke toilet keton jing ka sem jinge ki kesenjar ki bahyar ki bakio nang tai ki bawan ka jela ba pher bat ki driver kam tam ki yeng dak kisngi baki hablet toilet ki hablet sabar saklau salatap katu kawan ra ya ke ai kejing sma kejing jabo ya ka snong ka thau hi borok kawai